The district-level Goria Festival kicked off on Wednesday night at the Bara Zamira Bari SB School grounds in Padmabil, Khoi. The two-day event was officially inaugurated by Ranjit Debarma, MLA of the Ramchandragarh constituency. The opening ceremony was attended by Khoi's Additional District Magistrate Avedhananda Vaidya, Padmabil BDO Amit Jamatia, and Joint Director of Information and Cultural Affairs Dilip Kumar Debarma. Sini je program klayo, awalnya cem, dia naik pakai di sana ni bagai buskan di salo, sentiap mama wansubnan, cemoko Ramchandragarh Vidhan Sabha Kendra di sini, kebangga jaga Goria ter, tahu so luwi to dunia di sini, ini orang bangka, terkelai cemari di sini bagai kebangga jaga orang kemari, gorok cikon kai deja. হয়তো তাই কয়েকটা জায়গা উন্নয়ন সম্ভাবনা তোমরা আমি সাজাক আমি কখন খাচ্ছেন গড়িয়া মোটাই চিনি বিনি কাছে লাইবুনা তঙ্গ অনেক বড় চিন্তাবু খ্রিস্টান থামে যা আবনি বাগে চিনি গড়িয়া রঙে কখনো অনেক বড় খানানি বন্যাইয়া বাংবাইয়া কিন্তু ম শুধু অনেক বড় বংশ মোতাই হলে কাইসা হিন্দু ধর্মনি একটা পার্ট কিন্তু হিন্দু ধর্মনি পাই দিয়া চিনি society ni, umur bosong ni, umur kaisa culture, umur kaisa hukumu, ini semua wansubna. Kamu ni hingga kai, Goria sengkupru, umur tayo dia, umur tohon sini huk jengan ni pro, mai kai tohon to kona pro, bono ispon seng kaisa dia yo, kamu ni bagai, jadi sini mai kulro kahaman tu ni. Hingga tahu kebangga borong sabo, jadi Goria kai dah kini tangi aset bar lejar, zomati yang kai bokrok kenang dia kenang kino, Tripura rok kai Trisur juga kai lejo, Poli rok kai Bolong di kayo, Deborma rok kai wah bosok ingko kai lejo. Jodoh Goria kayo, ahai pun cini bisinggo umutai boleh meli. Abu juga nunggu tahu, kebo kai tahu mukti tagi kai naik tunggu, ani paragan mereka semua mukti tagi kai naik tunggu. Borak kai Goria hiya, borak naik ni so, garok naik mata. Kai kebangga borak naik kebangga wansubung kayo, actually Goria ni kebangga, ani bisingo kebangga Goria mutai, sengkai mana nunggu go, jadi nunggu Goria kai sana. Sini opone kaisa laibuma tonggo Goria motaino sekme mani laibuma ni saimano omo Nagaland ro kaisa sini Goria motai tongo ni khana lai aji thangai nako ekai aro thangai te bodol ke thangai den dekai je sikang thangai ro dekai bokrok manka ekai sekme den deke o inko Tirsur manka akokha debor maro ekai last sokiba ba boro wa bosogo Jadi kaisa khazak maka omono Goria ni tui benda. Hingga omo kaisa omo ni kuno itihas mana din kuno dikti kere best kere. Omo ka just keren pertama hai salai banse. Hingga omo te jeno siri sini Goria motai rona sen hai salai. Mono jara sen competition boro mono tui ma dunai ma sunai. Bos kali salo Goria no tui sini Deputy Director ICABO workshop kali kopsaka kaham kop oborong kebo chin borong mangkonai Goria ter ini je ICABO oro CSB club by je sungkhatamani mo salai program mo success ko kaham ko kesang ko jahate oro rogo kono janti munda kono unko jua jahate ungyate obo jottoni thanani kodun ko nai elaka taate जुआ और उन्हें अवश्य माने नहीं अमर अच्छी समाज न ध्वंस खाई नहीं क्या तब साने हुकुमो तै दूर थी सीएस भी गो कैसा कहम या करी और बोला ये न तिनी निको मुसलिम नुसितन जो तो ना हम भाई खुलूंगा kesantai gala inti jangan dimani bagi धन्यवाद Goria ini hukum Reported by people from Khoi, Chini Khora.